Dobar dan, ja sam šef Tomislav i danas ćemo pripremati toplo predjelo. Tjestenina s raguom od paške janjetine za pečenim gligora kotarcem. Janjeće kosti i žilice ćemo iskoristiti za temeljac. Kapula se dobro zažutila i sad na nju dodajemo usitnjenu janjetinu. Janjetina polako ostaje bez tekućine, sad ćemo dodavati povrće. U janjetinu dodajemo masline punjene sa gligora sirom. I male pomidore rezane na četvrtine. Uz janjetinu ćemo poslužiti laganu mak od rajčice. Češnjak i peršin ćemo malo podliti s bijelim vinom. Sad dodajemo pasirane pelate. Preko tjestenine ćemo staviti gligorin sir kotarac. Kratko zapeći. Mak od rajčice ćemo propasirati. Toplo predjelo je posluženo, dobar tek.